Ekitabo kya Haggayi essuula y'okubanza ennaama y'okwombeka hekaalu. Omwaka gwa kabiri ogw'omusinge bw'omugabe Dariyo omukwezi kwa mukaaga aha kiro kyako ky'okubanza ekigambo kya Mukama kikijja ahari Zerubbaberi mwene Sheyalutiyeri omutegyeki wa Yuda n'ahari Yoshuwa mwene Yehozadaki omunyamurwa omukuru nikiraba omuri Nabi Haggayi nikigira kiti: oku niko Mukama w'amahe alikugamba naagira ati: abantu aba nibagira bati obunaku bw'okugaruka kwombeka enju ya Mukama tibukahikire. Bwanyuma ekigambo kya Mukama kija nikiraba omuri Nabi Haggayi nikigira kiti: nimugira ngu obu nibwo bunaku obumushemereire kurara omu maju ganyu agashekirwe embaaho omunda haza enju egi ekaguma eri omu kishaka. Nahabwekyo hati Mukama w'amahe naagira ati: muteekateeke aha mitwarize yanyu. Mukaba bingi mwagyesha bikye, nimurya konka timurikuhaaga, nimunywa konka timurikwirho, nimujwara konka timurikutagatirwa, kandi n'orikukorera ebihembo nabikorera kubiika omu nshaho efumukire. Oku niko Mukama w'amahe alikugamba naagira ati: muteekateeke aha mitwarize yanyu. Mwinamukye omu bibungo mureete ebiti mwombeke egyo enju mbone kugishemererwa n'okugihimbisibwamu, niko Mukama alikugira. Mukagira amasiku g'okutunga bingi mbwenu reeba bibaire bikye, kandi kumi bireesire omuka n'abihuuha byatuntumuka. Nimugira ngu ekyo kireesirwe ki? Niko Mukama w'amahe alikubuuza. Kireesirwe enju yange kuguma eri omu kishaka haza buri muntu omuri imwe akahugira kwombeka eye. Nikiguru ahaiguru yanyu ririmire orume aha bwanyu, n'ensi ekanga kweza, nanye nkareeta omushana mwingi omu nsi n'aha bibungo, aha mbibo, aha rivinyo, aha majuta, aha birikumera omu itaka byona, aha bantu, aha matungo n'aha bibarikuhendekera byona. Bwanyuma Zerubbaberi mwene Sheyalutiyeri na Yoshuwa mwene Yehozadaki omunyamurwa omukuru n'abantu boona abasigiireho bayolobera iraka rya Mukama Ruhanga waabo yamutumire, kandi abantu boona batiina Mukama. Bwanyuma Haggayi entumwa ya Mukama yagambira abantu ebi Mukama amutumire naagira ati: Mukama naagira ati: ndi hamwe nimwe. Atyo Mukama yimusya omutima gwa Zerubbaberi mwene Sheyalutiyeri omutegyeki wa Yuda n'ogwa Yoshuwa mwene Yehozadaki omunyamurwa omukuru, naye abantu boona basigiireho bija batandika kwombeka enju ya Mukama w'amahe Ruhanga waabo aha kiro kya 24 omuri okwo kwezi kwa mukaaga. Ekitabo kya Haggayi essuula ya kabiri. Haggayi okugamba aha kitiinisa kya hekaala ensya. Omuri ogwo mwaka gwa kabiri ogw'omusinge bw'omugabe Dariyo omu kwezi kwa mushanju aha kiro kyako ekya 21 ekigambo kya Mukama kyagaruka kija nikiraba omuri Nabi Haggayi nikigira kiti: gambira Zerubbaberi mwene Sheyalutiyeri na Yoshuwa mwene Yehozadaki omunyamurwa omukuru n'abantu boona abasigiireho oti: bitu omuri imwe harimu osigiireho owareebire ekitiinisa eky'enju egi yabaire yine obunyakare? Mbwenu hati nimugireeba muta? Tibusha omu maisho ganyu? Konka hati guma iwe Zerubbaberi, niko Mukama alikugira, niwe Yoshuwa mwene Yehozadaki omunyamurwa omukuru guma, kandi nimwe abantu b'omuri egi nsi mwena mugume kandi mukore ahabw'okuba ndi hamwe nimwe, niko Mukama ow'amahe alikugira, nk'eki yaragiine nimwe obu mwaruga Misiri okukiri. Omwoyo wangye atuura omuri imwe mutatiina. Ahakuba oku niko Mukama w'amahe alikugamba naagira ati: omu kaanya kakye ninyija kugaruka ntengyese iguru n'ensi, enyanja n'itaka, kandi lyatengyesa amahanga goona,
eitungo ryago mahanga goona riije, n'egi nju z'ekitiinisa, nikwo Mukama arikugira. Efeeza n'ezange, ezaabu nazo n'ezange, nikwo Mukama w'amahe arikugira. Ekitiinisa ky'egi nju ekyabwanyuma kiryakira ekyayo eky'okubanza, nikwo Mukama w'amahe arikugira. Kandi omuri ogu mwanya nimwo ndiheera obusinge, nikwo Mukama ow'amahe arikugira. Kandi aha kiro kya 24 omu kwezi kwa mwenda omuri ogwo mwaka gwa kabiri ogw'omu businge bwa Dariyo, ekigambo kya Mukama kiija nikiraba omuri Nabi Hagayi nikigira kiti, oku nikwo Mukama w'amahe arikugamba nagira ati, buuza abanyamurra ekibuuzo eki oti, omuntu kuyakutwarira enyama eyezibwe omu kicweka kya ifu eky'ekanzu ye, yakikoza aha mugaati, nari aha kicumbe, nari omuri vinyo, nari omu majuta, nari aha byokurya by'omuringo gwona, kikaaba ekirikwera. Abanyamurra bagarukamu bati, ngaaha. Hagayi yagaruka yababuuza ati, omuntu orikushiishwa okukora aha mutumbi kuyakora aha kintu kimwe ahari ebyo kikaaba kitashemiire? Abanyamurra bagarukamu bati, ego kikaaba ekitashemiire. Bwanyuma Hagayi yagira ati, Mukama nagira ati, kandi niko kiri n'omu maisho ganje ahari aba bantu n'ahari eri ihanga, kandi niko kiri n'aha murimo gwona ogu barikukoresa emikono yaabo, kandi n'eki barikuhongyerayo kyona kisiisikiire. Mbwenu nimbeshengyereza muteekateeke ebirikwija kubaho kwiha hati. Obwibare ryona ryabaire ritakatiirwe harindi omuri hekalu ya Mukama bikabasira ki? Oba omuntu yabaire ahika aha kirundo ky'enkiro 20 akashangamu 10 lyonka, kandi oba omuntu yabaire ahika aha bwato bwa vinyo okutaahamu enjoga 50 akashanga ziri 20 zonka. Nkabateeza okubabuka okusya enyamwenga n'orubaare, konka nabwo timurangarukiire, nikwo Mukama arikugira. Nimbeshengyereza muteekateeke okwiha hati aha kiro kya 24 eky'okwezi kwa mwenda n'omu biro ebirikwija. Kwiha ah'izooba ery'omusingi gwa hekalu gwatiirweho muteekateeke. Embibo zikiri omu bitara, emizabibu, emitiini, emikomamahanga n'emizeituni nibikyera busha. Okwiha erizooba ninije kubaho omugisha. Bwanyuma ekigambo kya Mukama kyagaruka kiija ahari Hagayi obwa kabiri aha kiro kya 24 ky'oko kwezi nikigira kiti, gambira Zerubbaberi omutegyeki wa Yuda nogira oti, ninyija kutengyesa eiguru n'ensi, njumikye ekitebe ky'obugabe, kandi ninyija kumaraho amaani g'obugabe bw'amahanga, njumikye ebigaari by'orugamba n'abarikubigenderamu, biryagwa hansi, buli muntu ayitwe erara ya mugyenzi we. Kandi Mukama w'amahe nagira ati, erizooba ndyakutwara iwe Zerubbaberi omwiru wanje mwene Sheyalutiyeri, nkugire empeta y'akamanyiso ahabw'okuba nkutooriine, nikwo Mukama ow'amahe arikugira.